Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Financijske minute HRT-a. Naša današnja gošća, dobitnice međunarodne nagrade Prestige Awards u kategoriji Company Formation Specialist of the Year. Nagrada je dodijeljena kao priznanje za doprinos razvoju novih hrvatskih franšiza i poticanje rasta mikro i malih poduzetnika u zemlji i regiji. No ovo nije njezina prva nagrada ove godine. Nagrada je i priznanje za višegodišnji sustavni rad i doprinos poticanju i razvoju franšiza u gospodarstvu i društvu u okviru natjecanja Franchise Brand Leader Awards. A prošle 2023. uvrštena je među 100 najutjecajnijih franšiznih influencera u svijetu. Ali ni to nije sve. 2021. dobila je visoko priznanje Stvaratelj za stoljeća za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Poštovani gledatelji, s nama je gospođa Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje. Gospođo Kukec, dobrodošli. Hvala na pozivu. Dobro, mi tu nabrajamo nagrade, jednu, drugu, treću od prošle, pretprošle godine, a zapravo malo ljudi zna uopće što je to franšizno poslovanje. Pa ajmo probati gledateljima u nekakvim najjednostavnijim crtama u 3 rečenice objasniti što je to zapravo. Pa franšizno poslovanje je kloniranje uspješnih poslovnih koncepata. S jedne strane imate neko ko razvije taj koncept, jedan poduzetnik koji ima određeni kredibilitet, ima nekakvu inovaciju, koji zapravo prodaje uhodano poslovanje s poznatim brendom drugom poduzetniku koji na taj način započinje svoj posao. Da. Dakle, Da, recimo da probamo objasniti ljudima, to se najčešće, ono što oni prepoznaju franšize svjetske tipa McDonald's ili Forneti, recimo mađarska franšiza koju su imali. Znači, primatelj franšize, dakle to je poduzetnik, mali poduzetnik, mikropoduzetnik, što god, koji hoće krenuti u nešto. On u principu se javi davatelj tom franšize, od njega dobije know-how, dobije podršku u otvaranju poslovanja, u uhodavanju poslovanja. Što još? Dakle, on dobije jedno uhodano poslovanje sa prepoznatim brendom, sa know-howom, sa podrškom u toku poslovanja, sa mentorstvom, sa kompletnom obukom, jer vrlo često su to ljudi koji započinju posao u sektoru u kojem ne znaju puno, no međutim tu je davatelj franšiza koji će ih obučiti kako da to radi i zapravo u tom slučaju 2 firme ili njih 20 radi na uspjehu istog poslovanja. Dakle, ja zapravo kopiram vaš poslovni model, ali taj poslovni model vi mi pomažete u njemu i u nekim franšizama čak mi osiguravate i određenu podršku od ostalih dobavljača. Tako je, to u svakoj franšizi. I dobijem know-how nekakav. Koliko sam vidio, barem u zadnjih nekoliko godina, hrvatski mikro mali poduzetnici su još uvijek primarno primatelji franšiza. No čini se da se u zadnjih nekoliko godina trendovi mijenjaju, odnosno da imamo čak i hrvatske franšize koje se šire što po Hrvatskoj, a što i u svijetu. Tako je. Trend, pogotovo u zadnjih 4 godine, je jedan jači razvoj, jedan jači zamah razvoja domaćih franšiza, što u krajnjoj liniji nama je u udruzi bio cilj da se na taj način internacionalizira domaća pamet, domaći know-how. Pa tako bilježimo samo u zadnjih 6 mjeseci ove godine 15% rast broja domaćih franšiza u Hrvatskoj, što je jako puno. Ako još uzmete u obzir da je rast cijelog sektora 5%, ali domaćih franšiza 15%. Tako da smo recimo sada... počeli smo prodavati hrvatsku pamet, odnosno hrvatske franšize drugima. Dobro, ajmo probati gledateljima objasniti koje su to najpoznatije domaće franšize koje se šire što na domaćem, a što na međunarodnom tržištu. Jesu li čuli za neke? Pa sigurno su čuli za neke. Naravno, svi su čuli za muzej iluzija, svi su čuli za muzej čokolade, svi su čuli za recimo Carvi's Rent-A-Car, Fish Delish, sad onako Surf and Fries, Milky, Koikon restoran i tako dalje. Dakle, masu hrvatskih franšiza za koje ni ne znate da su franšize koje se šire na strana tržišta, a masu je njih novih, potpuno novih koje su recimo u zadnjih 6 mjeseci ili 8 mjeseci izašli na tržište. To je recimo Biomanija, veganski restoran koji već posluje na Braču i Hvaru, Aula, pomoć u učenju za djecu i roditelje sa poteškoćama u učenju. Zatim je tu recimo Flaster, mobilni mjerljivi marketing. Vidjeli ste po gradu sigurno taksije koji su oblijepljeni raznim reklamama i dijele se unutra nekakvi uzorci. Dakle, to je jedna nova marketinška franšiza i to je domaća franšiza. Dobro, neko smisli franšizu. Što onda treba napraviti? Dakle, ja smislim neki poslovni model koji je
meni se učini dobar, čini mi se primjenljiv i da se zapravo može replicirati. Što se u tom slučaju radi? Šta morate negdje zaštititi svoje ime? Tako je. Pa prvo, najbolje bi bilo da se javite nama u udrugu pa da vas mi vodimo kroz cijeli taj proces. I vrlo je važno da imate nekog ko zna šta radi kroz cijeli proces, da se stvori taj franšizni paket. Naravno, tu je zaštita intelektualnog vlasništva koja je jako važna. Tu je serija dokumenata na kraju čega dolazi franšizni ugovor. Dakle, franšizni ugovor sam po sebi nije franšiza, nego je on rezultat projektiranja franšize. I na taj način zapravo stvorite temelj da možete replicirati ako treba i 100 puta ili 1000 puta taj posao. Dakle, vi zaštitite svoj poslovni model i onda ga nudite drugima. U svibnju je po prvi put u Hrvatskoj bilo Hrvatska udruga za franšizno poslovanje dodjeljivala je i nagrade. Među njima se ističu nekakve 2 domaće franšize, bar sam ja tako zapamtio, Carviz, koji će nas 10. listopada predstavljati na Europskoj franšiznoj nagradi, i Tinker Labs iz Osijeka. Mislim, prvo ljudi možda ne znaju budući da imaju strana imena. Što je zapravo Carviz? Pa kao prvo, ovo nije bilo prvo takmičenje nego treće. Dakle, ovo je već treća godina da poslovni FM kao utemeljitelji u Hrvatskoj udruga za franšizno poslovanje organiziraju Franchise Brand Leader Award. Prošle godine, ako se sjećate, pričali smo da je Muzej Iluzija osvojio i u Europi drugo mjesto i na našem natjecanju isto. Ove godine je to Carviz. Carviz je zapravo jedini, ja mislim, u regiji rent-a-car koji zapravo se širi putem franšize. Jer svi znamo da su rent-a-carovi obično strane neke marke poznate, tako da. To je to, budget ili ne znam, Six i tako, ali ovo je zapravo domaća franšiza Carviz koja se proširila na više 400 primatelja franšize po 20, ne u Hrvatskoj, nego i u Americi, u 20 različitih zemalja, dakle pogotovo i u Americi, i u Grčkoj, Turskoj i tako dalje. Dakle, to je vrlo važno za reći, ima odličan poslovni koncept i to je prepoznato i oni će nas zastupati 10.10. u Briselu na europskom takmičenju. Nadam se da će biti ili isti ili bolji od Muzeja Iluzija kao prošle godine. Da, to je lijepo. Kako se zove, samo gledatelji bi, zapamtite sad, dakle, Carviz nije strani poslovni model, to je hrvatska tvrtka, hrvatska franšiza koja se širi po svijetu, a Tinker Labs iz Osijeka, oni su mi bili posebno zanimljivi. Oni zapravo što? Patentirali su izvoz pameti. Tako, kao i svi drugi koji su proširili franšize. Naime, Tinker Labs je jedna edukativna franšiza u STEM području koja zapravo djeci od 7 do 14 godina u toku školske godine zapravo ih uči razne pokuse, rade razne pokuse u tom STEM području, uči ih šta je to i tako dalje, ali na praktičan jedan način. Ono što je važno reći da su se oni jako proširili, imaju preko 120 primatelja franšiza u široj regiji i sad idu u Kanadu, ali nisu jedino oni takovi. Možemo recimo reći Fast Review, to je franšiza, jedna tehnološka franšiza gdje eto sad vi da imate recimo njihovu karticu, mi bi odmah mogli samo sa jednim potezom telefona ostaviti zapravo komentar o vašem poslovanju koji bi odmah više dal na Google, dal već gdje treba, TripAdvisor i tako dalje, jer svi zapravo znamo da najčešće ostavljamo negativne komentare. I oni su se proširili u više od 20 zemalja. Sad su potpisali ugovor, master franšizni ugovor za Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, u Španjolskoj su, u Turskoj su i tako dalje. Svi veći hotelski lanci u svijetu imaju dakle njihovu franšizu kao krajnji korisnici u krajnjoj liniji. I to je isto tako hrvatska franšiza bez obzira na strano ime koja nas predstavlja onako internacionalno jako. Dobro, znači zapamtimo ovako. Carviz, oni su otprilike rent-a-car, Tinker Labs, edukacijska dakle, školice koje se repliciraju u Hrvatskoj, kao što vidim širili se regiji, imaju nekakvih 120 primatelja franšiza. Mnogi spominju Friendly Fire. Tako je. Kako je to franšiza? Dakle, Friendly Fire to je gaming kafe. I sada da vam onako objasnim najslikovitije šta je to, upotrebit ću zapravo ono što piše na njihovoj web stranici jer mi je to jako simpatično. Dakle, za generaciju Z Friendly Fire je isto što je za milenijalce bio Starbucks. Dakle, zamislite Starbucks koji ima 40 kompjutera recimo unutar njega i 40 gejmera koji međusobno surađuju, međusobno se druže, međusobno se natječu i tako dalje, druže se uz piće, uz grickalice nekakve. Dakle, to je gaming kafe. I uzmite u obzir isto tako
tako za generaciju Z, da je 8 od 10 pripadnika te generacije zapravo su gejmeri. Znači, to je ogromno tržište jedno koje je vrlo, vrlo važno. Ne, ali osim što ste širili kod nas u regiji, čuo sam da smo potpisali nekakav važan master franšizni ugovor u Meksiku. Tako je, potpisali su master franšizu za Meksiko gdje će se u narednim godinama otvoriti 50 njihovih gaming kafea. Potpisali su evo jučer ili ovih dana master franšizni ugovor za Portugal gdje će se otvoriti 10-ak. Dakle, oni su u velikoj internacionalnoj ekspanziji momentalno. Isto domaća pamet. Domaća pamet isto kao otprilike u ožujku je Fish Deli ostvario zapažen uspjeh na Fish Delish u Parizu. Što to znači za njih? Što znači ostvario sam zapažen uspjeh na sajmu u Parizu, a što znači naravno za domaću industriju? Pa gledajte, sajm u Parizu je jedan od najjačih sajmova franšize u svijetu. Franšizni sektor i dalje jako dobro funkcionira upravo kroz sajmove, dakle kroz taj business to business, face to face odnos. I Fish Delish je zapažen interes. Između 500 izlagača vi trebate biti zapaženi. I oni su bili od strane brokera koji im nude sad ulazak na određena tržišta, od strane direktnih kupaca koji su zainteresirani bili. Tako da sad pregovaraju i za Francusku, i za Libanon, i za Španjolsku, u Indiji su već potpisali ugovor sa jednim brokerom. Tako da to je jedna odskočna daska. Mi kao udruga uvijek za naše članove pokušamo organizirati posebne uvjete za sudjelovanje na tako raznim sajmovima. Tako imamo i za iduće godine za sajam franšiza u Parizu posebne uvjete da bi naši... Koji su vam izborili ovaj Fish Delish zapravo? Tako je. Fish Delish je tako išao u Pariz. Sad je recimo Frankfurt gdje isto tako organiziramo onda posebne cijene, posebne uvjete da bi naše franšize se mogle tamo predstaviti. Probajte gledateljima pojasniti koliko otprilike je velika ta industrija u Hrvata. Koliko procjena, koliko zapošljava ljudi? Dakle, mi momentalno imamo oko 265 recimo franšiznih brendova ovdje. 265 brendova, franšizni koji posluju na nekakvih 4700 prodajnih mjesta i zapošljavaju preko 20.000 ljudi. Ali uzmite u obzir da svaki osoba zaposlena u franšizi zapravo generira još jednu osobu zaposlenu kod dobavljača. Radnih dobavljača. To znači da odmah ide puta 2, to je 40.000 ljudi. Ako to pomnožite s 2,8 koji je zapravo prosječan broj članova istog domaćinstva u Hrvatskoj, znači da je preko 100.000 i nešto ljudi direktno živi od franšiznog poslovanja ovdje. Dobro, uvijek ću vam postaviti na kraju pitanje, dobro, šta je pametnije i bolje, šta je lakše napraviti da ja uzmem nečiju tuđu franšizu ili da ja smislim franšizu pa je onda kao svoj model? Jedno i drugo je prekrasno, no međutim za pokretanje poslovanja puno je bolje da neko drugi plati pokušaj i pogreške, da ja uđem već na gotov teren u posao koji posluje, zato što koji već hoda, koji je već upoznat i koji točno se sve zna, za razliku od ovoga gdje kad ja idem kreirati franšizu, morala sam prije toga platiti svoj pokušaj i pogreške. Da, kad radite sami, kad ste sami svoj poduzetnik i steći know-how, steći iskustvo, način poslovanja, jer franšiza sama nije jamstvo da ćete uspjeti. Bilo je dosta starih franšiza koje su dolazile u Hrvatsku, ali jednostavno, ono što se kaže, nisu se primile. Tako je. Iz razloga se nisu primili, ne mora znači da baš nisu uspjele, to su možda bile neke poslovne odluke, ali bilo je i velikih marki kao što je bio Vapiano, recimo restorani, kao što je bio Subway i to 2 puta i tako dalje, Costa Cafe i tako. Tako da bilo je tu svega poznatih marki koje su krenule, nije išlo, Sephora u krajnjoj liniji isto. Dakle... Sephora se nije primila u Hrvata, da. Bili ste na svjetskom franšiznom vijeću u Kuala Lumpuru. Kamo ide franšiza industrija, odnosno koji su to trendovi sad u svijetu koji bi mogli reći? Osnovni trendovi koje možemo pratiti kao prvo, to je okretanje prema održivosti, znači zeleno, održivo, ušteda energije i tako dalje, zamjena nekakvih materijala, dakle da bi opet odgovarali svemu tome. Dakle, to je jako veliki trend. Dobro, to je trend u cijeloj industriji. U cijeloj industriji, dakle to je u franšiznoj. Isto tako kao što je trend svugdje, tako je u franšiznoj, dakle upotreba umjetne inteligencije u svim segmentima. Od prodaje franšiza, dakle od tih kontakata ili selekcije nekakvih kandidata ili primanje zahtjeve i tako dalje, pa do prodaje, pa do odnosa sa krajnjim kupcem i tako dalje, dakle u svim segmentima. I isto tako same franšizni modeli se mijenjaju, dakle dolaze nekakvi novi modeli na tržište, dakle dolaze zelene franšize, dolaze mikrofranšize, da se razumijemo, masa hrvatskih domaćih franšiza su mikrofranšize, što je dobro, to su male franšize, malo ulaganja i tako dalje. Zatim su tu socijalne franšize, dakle koje
se mogu na nekakve socijalne projekte isto tako upotrijebiti, dakle ovaj komercijalna formula. Jel? Pa recimo i sami modeli se mijenjaju u smislu ovo sve što mi pričamo, to je business format franchising. Dakle, kad vi gledate McDonald's, kad uđete, svi McDonald'si su isti, to je poslovni format. Jel? Sada imamo i franšiza bez formata. Znači, bez formata u smislu da je malo slobodniji protok inovativnosti i kreativnosti između primatelja i davatelja, da nije strogo baš sve tako određeno. Dakle, može postojati, ne znam, kod otprilike podijelimo pa imate hrvatski, mađarski, poljski, grčki McDonald's koji su različiti. Koji se malo razlikuju i gdje se slobodnije kreću te inovacije, predlozi, neka kreativa i tako dalje. Dobro, vi ste snimili nekakav certificirani program za franšizne profesionalce koji će biti od ove jeseni dostupan i online na engleskom jeziku. Tako je. Za koga je to? Dakle, ja sam zajedno sa Švicarskom školom za business and management, koja ima kampus u Zagrebu, Ženevi, a radi zapravo po cijelom svijetu, snimila taj poslovni program, certificirani program za franšizne profesionalce. Dakle, to je temelj rasta franšizne industrije. Dakle, to su ljudi koji će znati raditi i sa poduzetnicima pri stvaranju franšiza i u franšiznim firmama za vođenje takvog poslovanja i za regrutiranje novih primatelja franšize. Znači, za jednu i za drugu stranu. Za jednu i za drugu stranu, ali to je neophodno da bi se franšizna industrija održala i moram priznati da i to je recimo četvrti trend o kojem smo raspravljali u Kuala Lumpuru, to je edukacija. Možemo se pohvaliti jedni od prvih u Europi koji su krenuli s edukacijom franšiznog poslovanja na sveučilištu Verni još 2012. godine, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, isto tako sa predmetom franšizno poslovanje. Ja kao osoba koja sam u upravnom odboru Europske franšizne federacije isto to radim na europskom nivou, tako da predajem recimo na sveučilištu u Luksemburgu franšizno poslovanje, na njihovom masteru gdje je to obavezni predmet. Oni su isto tako shvatili da je to obavezno za nove nekakve generacije poduzetnika da saznaju taj način širenja poslovanja. I evo sad smo recimo u Kuala Lumpuru pričali o tome, sad se diže tu Portugal koji će tek to provesti, u Americi na 2 sveučilišta to provode i tako dalje. Tako da smo mi tu nekako bili pioniri u tome. Lijepo. Koji su planovi do kraja godine? Čuo sam da ide redoslijed Frankfurt, Meksiko, Brisel. Tako je. Frankfurt nam je, zapravo Brisel nam je 1.10.10. Dakle, to je izbor Europske franšizne nagrade i tu molim vas držite svi fige za Carvis, da Carvis prođe, velim da se visoko pozicionira. Ja duboko vjerujem u njih. Isto tako imamo dakle, sajam u Frankfurtu, to je Franchise Expo Germany, koji je jako dobar, isto tako za europsko tržište. U Njemačkoj je franšizno poslovanje jako razvijeno, tako da vodimo neke naše brendove na izlaganje, imamo posebne uvjete isto tako za naše članove za izlaganje na tom sajmu i zatim u 11. mjesecu imamo sajam i zasjedanje Svjetskog franšiznog vijeća, ali i sajam i sve u Meksiku i pokušat ćemo organizirati hrvatsku delegaciju, vidjet ćemo koliko će biti zainteresiranih. Meksiko je divno tržište, otvoreno, veliko tržište, naše franšize su jako dobro primljene tamo i jednostavno to je tržište koje nema nekakvih zakonskih barijera, dakle nije kao Amerika da vi morate potrošiti par godina da registrirate uopće franšizu da bi ušli na tržište. Dakle, ovo je dosta otvoreno tržište pa vjerujem da će biti interes. Evo puno lijepih novih vijesti, puno planova sada pa do kraja godine. Nadam se da su gledatelji barem postali zainteresirani za ovaj oblik poslovanja koji je zgodan, ajmo to reći, za početak, za male mikropoduzetnike pa da lakše uđu u svijet biznisa, a s druge strane možda i sami postanu davatelji. Jednoga dana. Evo, gospođo Kukec, puno vam hvala na dolasku u emisiju On razgovoru. Hvala na pozivu. Doviđenja. Eto, statistika je neumoljiva. Poduzetnici koji pokrenu poslovanje kroz franšizu imaju više od 90% uspjeha da njihov posao i dalje živi nakon 5 godina poslovanja. Dok oni koji su krenuli samostalno iz nule imaju manje od 20% šanse da nakon 5 godina poslovanja ostanu živi. Naravno, uvijek je ljepše biti davatelj nego primatelj franšize i izvoziti vlastitu pamet, ali o tome nekom drugom prilikom. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenja.